Ka Shillong Commerce College kala penlong di ka second convocation haka nyau tarik nailar haka basaus pangut ki Samla kilayo ya ki bachelor's degree haka commerce but arts haka ni kesngi. U Professor Henry Lamin, President College Managing Committee but u Pro VC bala Shongshit na NEHU ulalong u kongsam. Haka ni ka convocation lapan Khubor me ka Samla Mary Shwaki Suchiang na khasi department but ya ubi Kash Roy na commerce department ki balawan bahinyo 7th position but 10th position haki examen NEHU. Ki Samla pule ka ni ka college kila lekamen da ka jing Shongshit mensim haka ni ka sngi ba kila yo ban khet ya ki so ki bathiang ba kila 3 minute. Lapan pu pen ping ya ka ni ka sngi di ki program bun jaj na ki Samla pule.